Kodwa ke siyathi ukuthi umcimbi walonyaka uyingqayizivele ngokuthi sibukane ukuthi ingonyama seyihlanganise iminyaka lengamashumi isesihlalweni sebukhosi. Ingabe beningahalalisani thini kuloko odlamini lokunene? Vele sithi khula Mlisa, khulu utikhulumele. Ikakhulu njengoba phela amakuhlanga sithi sesisi 40 namuhla. Kanjalo nasemnothweni sibuke kona ukuthi ingosi namhla etasilobola ukuthi satha iphi direction silive ukuthi sitawuhamba njani ukuthuthukisa live siyembele. Siyathi inkosi ukuthi sibuyele emva nge-1986 ilanga lelaba ingqayizivele ilanga le-coronation. Ingabe mfana inkosi kukhona enilakukhumbulako ngaleli langa? Lengikhumbula nga-86 uma kubekwa ingonyama nkosi. Lengakukhumbula nje ukuthi it was a speech sengosi lenye paragraph lapho yasithi icela kuhlakanipha lo njengewa Solomon wengosi Solomon ukuthi itophatha lo msebenzi lomkhulu kangaka. Siyabona ke nempela ukuthi from 86 kufika namuhla uyabona lo siNkulunkulu vele umphile lokuhlakanipha ngoba mabuka live ukuthi lihambe kangakanani likuphi inyalo sekwendekeni labahamba before 86 bavuka namuhla bangathi akusiko kangwane kunjalo Msongo. Ngicela nkosi kokugcina Dlamini nginesingene endzabeni lebalulekile yetemasiko. Siyayibona ingonyama solo into siciniseko sokuthi live liyachubeka liba nemasiko selatiwa mhlaba wonke jikelele. Ingabe beningaphawula ntsini kuloko nkosi? Cha singasho ukuthi inkosi yeluhlanga emasiko iwathethe iwakhanzile kepha efike yawathatha yawakhuphula kakhulu. Fakazi ubuka lokho ukuthi namuhla ugqwelela usha netinombolo letikhona azange sesibe nalo. Yebo ke utakusho ukuthi abantu bayakhula ngekufika eminyaka bakhula but lokwenteka konyalo ukuthi every year usemhlangeni babhaluni usenqwaleni babhaluni nalele siyakuyo nje ingqwala siyamanga asathi ukuthi itabathini inkosi ngoba kuyakhomba ukuthi uphuma wonke umfana losekhaya. Siyabonga Songo. Siyabonga kakhulu inkosi isikhathi sakho Dlamini lokunene. Inkosi. Bekunene bekathi sikhulumisana naye ke umntwana enkosi Guduza. Kubuka nje emuva kule minyaka lengamashumi kusukela ingonyama isesihlalweni sebukhosi. Uma sibuka la ngaphandle la sikhona kubonakala ngathi tishamthetho bekunene sekukhona ngokuthi bekunene sebacishe bangena bonke lapha ngemvala ngime ngakhona ngilapho khona bekunene labaminyiwe la kufa ekhathi nabo bahlonishwa bafike bashuthe kunayibhena